Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga khat sau terik mentau nailor arjar khat kendai kan nong patau dong mau mersiang kala penhap perdana ya ka first knockout women football tournament arjar khat kendai haga shnong nong patau East Khasi Hills District. Haga ni kesngi ke bakhat do haga jing ekun ban yo ra ya ka nam la do ka jing ekun kalong pedang ka top 11 football club persya ya ka nong patau secondary school. Kajing elak kai haga ni kesngi hado ban kut no kajing ekun kala kut pedang kajing khai da marshi gol haga bana kaliang ka nong patau secondary school kala yo pen ki ya ka jar haga kelas step da ka penhun shulet bar haga kelamit ka top 11 kala yo ban pen phai lengba ka ferisha fankan. Hadian kani ya kajing yakun la beteng da kajing shoot tiebreaker hakaba kanong patau secondary school kalayo e kajing job da san go la sao. Hakajing yalang sam kusna magani kasni la penya do rang ba shnong kanong patau hakaba la idon lang usamla Mr. June Marbanyang Education Secretary Nong Thleo Circle urang ba dong mau mersiang uba Riji Kharlor urang ba kor ka kor nong neng shanpru bar uba SO Kharjana ubalong ukongsan.